so asiguqule umqondo wethu mayelana nalokho, mayelana into yokufa. Okay, akuvele nje kwenzeke qhamuka kusuka nesizathu. Okay, so nesizathu maye ubona nje unezimo la kufa kuseduze check uthi what's going on. Awukho umnyango ovulile, ayikho into oyenzayo egunyaza isitha. Yezwakala ngithi. Okay, very important. All right, lento bengifuna ukukhuluma ngenzafika nokufika kuyo ke. Mhlambe ke correct. Nithengisisa isikhathi, so si understand ngithi. Siyathengisisa isikhathi. Fasting, mkhuleko, njengoba siphasile ngokuba izinsuku zimbi. I mean, and it's leli verse leli liqiniso even more now lesikhathi siphela kuso. Ungidlule lesikhathi sabani. Amen. Ngakho ke 17 ningabi yiziwula kodwa qondani okuyintando yenkosi. Ningabi yini? Kodwa qondani okuyintando okuyintando yenkosi. Intando yenkosi. Qondani intando yenkosi. Qondani intando yenkosi. Asiyeni lapha ku Matthew chapter 6. It's Matthew chapter 6 verse 11. Qondani ningabi yiziwula qondani lokho okuyintando yani yenkosi. Okay? Matthew chapter 6 verse 11. Sabingelela egameni kaJesu Kristu bonke abazalwane sendamngena. God bless you nisakhona. Okay, siqale uma ngabo siqale 6. I think the other week last time ngimana ngaphambili inkonzo nomkhuleko sakhuluma ngabanzi nje ngale chapter le khona izinto sakhuluma ngazo ngomkhuleko. Khuleka uhlangane nabantu, khuleka ngasesiyakhumbula. Yakhumbula. Okay, sakhuluma I think saqala ku verse 8. Asiqale verse 8. Ngakho ke ningabe njengabo ngokuba uyihlo uyakwazi enikuswelayo ningakakuceli. Uyihlo uyakwazi enikuswelayo ningakakuceli. Uyakwazi enikuswelayo ningakakuceli. uNkulunkulu uyakwazi ukukhuleka ungakhulekile. So uyakwazi ukucela ungakakuceli, uyakwazi ukudingayo ungakakuceli. Then umbuzo why kumele ukhuleke. All right, why kumele ukhuleke? Okay, nakhumbula uphumlani waze waphendula. Seke sabuza umbuzo. Nakhumbula uphumlani ephendula. Wathini manje? Indlala. Dependence uNkulunkulu. Khumbulani ngilenza ngikukhumbulo. Balathi abasiphendele ukukhomba isikuphendele kuyo. Yeah, that's one of the reasons. So bazabani inhloso manganibuza ukuthi yini inhloso yomkhuleko? Yini inhloso yomkhuleko? Abantu abaningi bazothi ucela uNkulunkulu uNkulunkulu angenzele nani. Okay, look, lokho kuyiqiniso but akulona iqiniso kuphelele futhi akulona inhloso yokukhuleka. Ucela izinto uNkulunkulu akuyona inhloso yokuqala, inhloso eyisekelo yokukhuleka. Okay, inhloso ebalekile yokukhuleka ukuthi uwazi intando kaNkulunkulu nokuthi intando kaNkulunkulu bese uyayenza. Inhloso yomkhuleko, injongo yomkhuleko ukuthi uwazi intando kaNkulunkulu. Into ebalekile ukudlula yonke into emkhulekweni is intando kaNkulunkulu, hayi idingo zakho, hayi ilist yakho, hayi amademand akho. Okay, into ebalekile phezu kwayo yonke into emkhulekweni intando yini kaNkulunkulu. Asifunde lana. Ngakho ke verse 8